Selam aleykum. Efirde zaman fevralının eksi Kırım işgalinin 1436. günü stüdyada Ayşe Hayberdi çalışın. İsmail Ramazановның яқалынуына шикайет аризасы бүгін Кремльге бойсунған Кырым юқары махкемесі бақажақ отырышу 1 сааттан башламалы. Исмаил Рамазановны кечкен авта Ахмеджит район махкемесі 30 күнге СИЗОға қабады. Оны интернет ағда экстремизмге чағырувда қабатлайлар. Кырым татарыны Ахмеджитның Новый мир көйінде 23 январь күні өз евінде яқаладылар. Тенту вақтында Исмаил Рамазановның евінде санки хуршын тапып, оны Ахмеджит Тахихат комитетінде алып кеттілер. Исмаил Рамазанов білдіргенне көре, оны елда автозак ішінде ұрдылар, сонра есе СИЗОда 2 күн аш бермейіп, өзіні қабатлы танымаға мечбур ете еділер. Адвокат Алексей Ладин полиция хадимлері Исмаил Рамазановны ұрғаны себебінден прокуратураға ариза берді. По закону Рамазана Исмаилова сегодня должны освободить, так как ему до сих пор не предъявлено обвинение. А если не предъявлено обвинение в течение 10 суток после задержания, то подозреваемый подлежит немедленному освобождению. Соответственно, я буду продолжать обжаловать. Бүгін Кырымның Ишгалжи Рус махкемесі кезлевлі Кырым фаали ве анархист Евгений Каракашевге сынарлану фусыларының белгілежек. Бұл ақта Facebook сайфелерінде бір хат жемаат эрбаплары білдірді. Евгений Каракашевны Ишгалжили Рус жинайы кодексіне көре 2 мадде бойынша қабатлай. Бұкин ве нефреттіні доғыртмақ ве экстремист ве террористик фаалиетке чағырмақтыр. Каракашевның түневін ақшам яқаладылар, гежені УСИЗО да кечірді. Бүгін енде махкеме бақылажақ өзі Евгений яқалануына 2016 сенесі анархист акциясында иштирак еткенде балғылай. О вақыт Евгений Каракашев сияси репрессияларға қаршы чықып, полис бинасы янында пикетке чықты. Русияде махкум етілген Ферат Сейфулаевның апысхане тедбіріні бозғанлар камерасына бұрақа біле. Бұны ақорчалайчылар білдіре. Уйдырылған терроризм давасының сымасы Сейфулаев Киров колониясында бұлына. 2016 сенесі Ростов-на-Дону махкемесі она 5 ел апыс жезасы үкімні чықарды. Кечкен сене колония мемориеті Сейфулаевның сим-картасыны тапқаны үшін Түзетів изоляторына йоллады, анда у 4 ай бұлынмақ керек еді, ләкин оны қанунсыз шекілде 5 айда тұталар. Бұл жезасы февральның 4-інде біте, ләкин адвокаты емде ақорчалайчылар айта ки колонияда Ферат Сейфулаевны мақсус камерада тұтмақ үшін себеп қыдыралар. Веде Кашка давасында қабатланған Асан Чапух ве Бекир дегерменже Ахмеджитның СИЗОсының тибби бөлігінде бұлыналар. Бұдан евел Асан Чапухның апысханеде ерлі хастаханеге шығарған еділер. О микроинсульт кечерген еді. Адвокат Айдер Азаматовның білдіргеніне көре Асан Чапухның алы біраз елешті, Бекир дегерменжінің де алы ойле. Кырым татарларыны Кязим Аметов ве Руслан Трубачның берабер кечкен сене ноябрның 23-інде яқаладылар. Оларыны пара талап етуде қабатладылар. Операция девамында милли әрекет иштиракчысы Веде Кашка анда бұлынайды. Яқаланғанларыны ве әрекетлеріні көріп, жүрегі даянамады, о ажеле ярдым арабасында жан берді. Асан Чапух. Выглядит он намного лучше, чем это было раньше. Единственное, сказал, что нога его все-таки беспокоит еще. Он ее не чувствует. Пришел он сам, то есть не было камерника, который бы его привел. 3 раза его вывозили на медицинское освидетельствование. В настоящий момент он содержится в медицинской санитарной части СИЗО. Там уже и содержится Бекирагад Дегерменджи. Уже находится в санчасти с того момента, когда ему стало плохо, когда его отвезли в реанимацию.
и после реанимации его доставили обратно в СИЗО в санчасть. Кырым meselesi Донбасс meselesinen beraber Ukraynanın bütün halkara anlaşmalarında яңғырамақ керек. Tek böyle etip Kırım'da okupasiya yolunu devam etmege mümkün. Böyle meclis reisi Rifat Çubarov bildirdi. O haydetti ki resmi Kiev işgal etilgen topraklarının birlikte devlet topraklarının birdemligine büyük dikkat ayırmalı. Відійти від пріоритетів щодо, скажімо, окремих районів Східної України, тобто Донецької, Луганської областей, а перейти до формули відновлення територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Така формула ще не з'явилася в риториці тих політиків, які є уособленням підходів тієї чи іншої сторони, скажімо, зокрема, Волкера або пані канцлера Німеччини. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Gelecek yayınlarımızın seyretiniz. ATR ile olunuz.